Yes, nibyo wabyumvishe neza nta gutinda muri byinshi. Ni amakuru agezweho aka kanya yihutirwa cyane. Wowe uri ku butaka bw'u Burundi, uri ku butaka bwa Kongo, izi nkuru zirakureba kuko ingabo zanyu zirisanga ahangaha n'abari mu bice bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda, ibice bitandukanye by'Irwota, Masimbi, Amerika, Canada n'ibindi bihugu. Mwese mudukurikira abari ku butaka bw'u Burundi uri ingenzi cyane mugabo, ndetse n'abari ku butaka bwa Uganda n'ibindi bice nka Kenya na Tanzania, mwese muratwereka ko mudukurikiranye muri ab'agaciro. Inkuru igezweho nonaha ni inkuru igezweho yemeza neza ko Ndizihiye, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi, Ndizihiye Eri uzwi nka General Muzinga. Uyu mugabo kandi ndakubwira neza ko ibye bishobora kuba byamaze kurangira. Ni amakuru tutarahamya neza ariko agaragaza neza ko burya uyu mugabo mama 23 yaje kuvumbura neza ko ari we ubukuriye ibikorwa bya gisirikare byose by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo, kandi naho yabarizwaga hamaze kumenyekana, aho benshi bemeza neza ko hahise hanagabwa igitero hano muri Fizi. Neza ibintu birakomeye cyane. Reka ninjire muri iyi nkuru maze nyikubwira, uraza kumva byinshi cyane utigeze wumva, maze wumva agahinda gakomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi, ndetse mu gihe iyi nkuru yaza guhamwa bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane ku mirwanire y'iki gisirikare cy'u Burundi. Nubwo basa naho bamaze kwitegura, bamanutse mu bice bitandukanye, ariko hamaze kugaragara ibimenyetso bigaragaza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gishobora kuza kugwa muri ambushi, kikaza kugwa mu rugamba gifata nkaho rworoshye, nyamara ari urugamba rukomeye cyane. Ni nyuma y'uko tubabwiye inkuru zikomeye cyane ko abasirikare b'abarundi benshi barimo n'abakomakomeye bamaze kugera mu bice bya Uvira ndetse n'inkengero zaho, bari gukorana n'abacancuro ndetse n'izindi ngabo zigomba kubafasha kugira ngo bimure mama 23 bayikure mu bice bya Poezero, ndetse ngo yamburwe n'ibice nka Minembwe. Makuru atugira haravuga neza ko Major General cyangwa se General Major Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi, benshi batari banazi ko burya uyu mugabo ari we warushinzwe ibikorwa bya gisirikare byose by'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Uyu yagabweho igitero gikomeye cyane muri operasiyo ya mama 23, ndetse bamwe bavuga neza ko uyu mugabo aho mama 23 yamusanze hano mu bice bya Fizi neza mu isantere, ariko kandi bivugwa neza ko ari na metero zitagira muri 800 uturutse kwa ya hoteli iherutse kugabwaho igitero cya drones na mama 23, ahabarizwaga abasirikare bakomakomeye nanone mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi mwarabyumvishe, twarabibabwiye cyane, ariko inkuru igezweho nuko uyu Major General Eri Ndizihiye uzwi nka General Muzinga ariko aba ari we dukoresha, ndetse yamaze kuba arasirwa muri ibi bice. Iyi nkuru ntirahamwa, igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirayivugaho, igisirikare cya mama 23 ntabwo kirabyemeza. Gusa amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko hakozwe igitero gikomeye cyane, ndetse cyabashije no guhitana abasanzwe barinda uyu mugabo urinzwe cyane mu buryo bukomeye cyane, nyamara bikaba byarangiye mama 23 muri operasiyo ibashije kumugarika, n'ibimenyetso bigera kuri 3 byagaragaje neza ko mama 23 yakoze iyi operasiyo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zisa n'izamaze kugwamo amazi akonje. Izi ngabo ntacyo zishaka kuvuga, zafashe umwanya, benshi bashaka amakuru ahavuye impamvu yo kwifata amapfubyi. Benshi muri bo n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba noneho basa naho ijuru ryabaguyeho, ibintu birakomeye cyane kuri ubutaka rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hongeye kugaragara impamvu ikomeye cyane, ingabo z'u Burundi zikomeje kuharirira ndetse no kuhababarira muri rusange. Reka nkubwire uko bivugwa ko iyi operasiyo yagenze, uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Major General Ndizihiye Eri uzwi nka General Muzinga, amakuru aremeza neza ko mugabo uyu atakiri mu mwuka w'abazima. Ni inkuru yemeza neza ko abasoda b'u Burundi benshi cyane bari muri ibi bice bya Fizi, ndetse biganjemo abacungiye umutekano uyu mugabo General Muzinga. Amakuru aremeza neza ko ashobora kuba yamaze no kwicwa, ndetse muri operasiyo za mama 23, operasiyo bivugwa neza ko zakoranywe imbaraga z'umurengera nk'uko benshi bakomeza kugenda babigaragaza. Amakuru akavuga neza ko aba basirikare ba mama 23 bifashishijwe arabo mu itsinda ridasanzwe rijya muri
operasiyo ziremereye cyane. Amakuru akavuga neza ko biganjemo abakomando ndetse na sniper umwe ari nawe wifashishijwe mu kurasa uyu mugabo, nyuma y'uko abakomando bari bamaze gushyira hasi ku buryo bukomeye cyane abashinzwe umutekano w'uyu mugabo Generali Muzinga uri muri ibi bice, ndetse ari nawe wakomeje kuba apanga ibikorwa by'urugamba ku ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu rero uyu mugabo amakuru atugeraho tutarahamya 100% n'amakuru yemeza neza ko yaba yamaze kuba yahasiga ubuzima. Ibi rero byaza kuba ibintu bibi cyane, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, bikaza kugira kandi effect ikomeye cyane kuri iyi ntambara, ndetse abarundi baza kuvuga iki ko bishobora kuza gufatwa nk'ikintu gikomeye cyane ndetse kidasanzwe nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero birakomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi bakomeje kwatesekera ibyo benshi bibaza impamvu igisirikare cy'u Burundi noneho cyafashe umwanzuro wo kumanukana imizi imiganda byose bakaza kurunda ingabo muri ibi bice, ibitangiye gutuma menyekana amwe mu mabanga akomeye cyane, ndetse bigatuma ingabo z'u Burundi zigabwaho bimwe mu bitero nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gato. Igisirikare cy'u Burundi kiri kwisanga kigomba gushyingura uko byagenda kose ikiriyo kigomba kugaragara mu ngabo z'u Burundi, kuko noneho 23 yageze mu bakuru muri izi ngabo. Ibyo benshi bashimangira neza ko bigomba kuza gufatwa nko kuba igisirikare cy'u Burundi cyatanga isomo nk'uko amakuru abigaragaza. Ariko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gupanga byose biri kugenda biburizwamo. Isomo bashaka gutanga ngo bimuremo 23 bayikure puezera, ahubwo biri kurangira aribo barihawe bakaraswa bakicwamo abakuru. Ibyo benshi bafata nkaho ingabo z'u Burundi zishobora kuba ziri mu rugamba, ariko 23 irurimo kubarusha nk'uko byagaragajwe n'ibimenyetso byinshi cyane. Bafata umwanzuro wo kutongera gukorana na Tshisekedi. Byabibaye ibihugu 5 byamaze kuba bishwana byikoma Tshisekedi. Benshi bati umugabo ntashobotse, ndetse asezeranya benshi ibyo atakora. Igihugu cyangora kwikubitiro nicyo cyabanje kwerekana neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza neza ko atari kuzuza amasezerano bagiranye mu bijyanye no kohereza ingabo za Angola. Ngira ngo murabizi ingabo za Angola zaje kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko, benshi bakavuga neza ko ariko igiteye izi ngabo za Angola ndetse na leta y'igihugu cya Angola ari uko yamugoye, ndetse nyuma y'uko yarabonye neza ko ingabo ze ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, AFC 23 iri kuzicucuma ku buryo bukomeye cyane, yafashe umwanzuro wo kugira ibyo avugurura mu byo bavuganye. Ibi nibyo Tshisekedi atumvishe, maze perezida w'igihugu cya Angola nawe akavuga neza ko imirambo ari kwakira buri munsi iturutse muri ibice, dore ko imirambo yakurwaga hano muri Kivu y'Amajyepfo ikajyanwa i Kinshasa. Ingabo za Angola benshi bavuga neza ko nubwo zahaguye ariko bagiye bazibera intwari bakajya kuzishyingura ku butaka bwabo. Iki kibuga cy'indege cya Kinshasa cyahagurutseho imirambo myinshi cyane mu minsi igera kuri nishize yoherezwaga hariya mu gihugu cya Angola. Ibi rero byagaragaje neza ko perezida wa Angola yahise yisubira, kuko uko yarazi ibi bintu bimeze atari ko bimeze. Nyuma ya perezida w'u Burundi, perezida wa Angola nawe yabanje kwisubira, hakurikiraho perezida nyine w'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira neza ko Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, we kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bari gucana uwaka, ntibari kurebana neza, kuko bivugwa neza ko hari ibyo bamaze gushwana, gusa bo ntabwo byamenyekanye. Gusa murabizi ko ingabo za Tanzania nazo ni zimwe mu zifashishijwe muri uru rugamba, na n'ubu hari izanyuraga mu kiyaga cya Tanganyika zerekeza ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo mwagiye mwumva n'ibitero ndetse n'imitego imeze nka zambushi 23 yagiye ibatega nyuma y'uko bagiye banyura muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nyine abasoda b'igihugu cya Tanzania baje gutanga umusada, ubu bamaze gushwana. Inkuru iravuga neza ko Ubugande bwamaze gukubita agatoki ku kandi, nyuma y'uko bivuzwe neza ko FDLR ishyigikiwe na leta ya Tshisekedi nayo ariyo yakomeje kugenda igaragaza neza ko iri kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda. Ngira ngo ejo bundi mu minsi 2 ishize twababwiye inkuru y'uko hari FDLR yamaze kwambuka umupaka wa Kongo ijya muri Uganda, yica abaturage ndetse narasaba abasirikare nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragaza neza ko ibi bihugu byose byamaze kugenda bishwana, ndetse bigashwana ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi. Ibi ko bibereye rimwe biraza kugenda bite? Ibibaye kandi mu gihe n'u Rwanda ntago twarushyizemo. Tshisekedi wavuga neza ko batameranye neza, ndetse yagiye yirukanka amahanga menshi cyane yerekana neza ko u Rwanda
rwakabaye ngo rufatirwa ibihano. Ibi biragaragaza neza ko Tshisekedi abo yari yiringiye benshi bamaze kumuhinduka, ndetse nyuma yo gusanga afite amakosa akomeye cyane ndetse akagira bamwe ibyo basezeranya ntabikore. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu mu buryo bukurikira: intwaro ndetse n'abasirikare byatangwaga n'ibihugu nawe akabihereza amabuye y'agaciro bamaze kuyirengagiza nyuma y'uko bamaze gushwana. Nakubwiye ko Angola kuri ubu ngubu ntibari gucana uwaka. Burundi bwo bisa naho bikiri muri pending, ariko kandi bamaze gushwana ndetse batungana ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kutumvikana ku masezerano ndetse ngo yuzuzwe uko babipanze. Tanzania yo byamaze kurangira. Ubu Ubugande nibwo bwamaze kwitiramo, bwo bwanarakaye cyane. Dutegereje ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuvugwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhozi Kainerugaba, ushobora kuza gutangaza ibikomeye nyuma y'uko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kihaye kuba cyagaba ibitero gifatikanyije na FDLR ku basirikare b'igihugu cya Uganda. Bisa nkaho Tshisekedi nta wasigaranye uretse igihugu cy'Ububirigi, bivugwa neza ko ari cyo ngo kimugira inama. Ese biraza kurangira bite? Tanzania ivuyemo, Uganda ubu byashyushye, igihugu cya Angola byamaze gukomera cyane, ndetse igihugu cy'u Burundi nabyo bisa nkaho bigeze ku iherezo. U Rwanda rwo n'ubundi nibisanzwe ntabwo bacana uwaka. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane, ndetse no gusa nkaho aza kuba abaga akifasha mu gihe ingabo ze zidashoboye guhangana ku rugamba. Uyu mugabo benshi bavuga neza ko ibigiye kumubaho bishobora kuza kuba bibi cyane ugereranyije. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza intege nke, ari nayo mpamvu perezida w'igihugu cyabo ndetse n'inzego za gisirikare zagiye zifashisha ndetse zikitabaza ibi bihugu, ariko kugera kuri iyi nshuro bakaba bamaze gushwana nyuma y'uko amakuru avuga neza ko 23 yafashe umwanzuro wo kuva muri zi quartier cyangwa se muri ibice bya Plaine de Ruzizi. Benshi baravuga neza ko iyi ari strategie y'urugamba, ndetse Tshisekedi bamaze kumenya neza ko nta basigaranye. Benshi mu bamufashaga bamaze gusa naho batsinzwe. Abasirikare b'u Burundi bari babigezeho ndetse bakoze operation yabo uko yagombaga, nyamara ntabwo bari bazi neza ko 23 yabiteguye ndetse yamaze gukurura amakuru binyuze mu butasi bwayo. Inkuru ziragaragaza neza ko bubatse ikiraro kigendera nko ku migozi nk'uko bigaragara, ariko kandi gikoreshejwe n'uduti dutoya byari gukoreshwa n'aba komando bidasabye ko banyura mu mazi nk'uko bigenda bitangazwa. Ibi byakozwe mu rwego rwo kwirinda ko abasirikare bashobora kunyura muri uru ruzi bitewe n'imvura nyinshi zimaze iminsi zigwa hano, bakaba bafatwa n'isayo ndetse bikaza kubagora komoka, ndetse dore ko bivugwa neza ko habarizwamo n'inyamaswa zirimo imvubu ndetse n'ingona. Ibi rero abasoda b'u Burundi mu kubyirinda bakoze iki kiraro nyine nka systeme cyangwa se mu buryo bukoreshwa n'abasirikare bwo kwiyeranda ndetse no gushaka igisubizo, ndetse barabikora barambuka. Bakimara kwambuka cyari ikiraro gikoresheje amakamba n'uduti nk'uko bigenda bigaragara, ndetse byasobanuwe n'uwabashije kurebesha amaso ye ahangaha muri ibice uko byari byifashe. 23 yaje kubarika bitewe n'uko ari mu bice bisa naho hari ibice bitarimo muvoma, ibice byo mu cyaro cyane, kandi ibice biri ahantu hihishe hari ibintu bisa n'imigano, kandi ahantu hihishe bitari korohera wari wese kubona umuntu uri kunyura hano. Nyamara 23 nihikururira amakuru yari yamaze kuvumbura neza ko aba basirikare b'u Burundi bari kwambuka. Abasirikare b'u Burundi bambutse, dore ko byanabatwaye umwanya munini cyane bitewe n'uko wari umubare urenga 110 nk'uko bitangazwa. Bamaze kwambuka, amakuru avuga neza ko bamaze kwisuganya kugira ngo baze kwerekeza mu bice bagombaga guteramo 23 baturutse ahangaha Nyamitanga, ndetse aho bari bamaze kwambukira. Nyamara ntabwo byaboroheye nk'uko amakuru abitangaza. Inkuru ziravuga neza ko 23 yaje kubarika, ndetse bafata ibikoresho byabo barisuganya, bagabana amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagombaga kwifashisha bakimara kubyambutsa. Batangira kwerekera, hari itsinda ry'abasirikare ba 23 ryaje guturika inyuma riza guhagarara hano Nyamitanga ku mupaka neza, ariko umupaka usa naho nyine atari umupaka uzwi cyangwa ukoreshwa. Umupaka wa Panya niko twabyita. Izi ngabo zari zimaze kwambukira. 23 ifata umwanzuro ukomeye cyane nk'uko yari yabipanze, ica iki kiraro, ndetse dore ko kugica byari byoroshye bitewe n'uko yari gukata amakamba, ndetse igice kimwe kikaza kugwa mu mazi bikaza korohera 23 mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo bize guhangana n'izi ngabo zidafite backup cyangwa se zidafite aho kwirukira cyangwa aho gucikira. Ibi byagezweho.
M23 ikimara guca iyi migozi ndetse iki kiraro kimaze gucika, kimaze gusa naho kiguye muri uyu mugezi, amakuru agaragaza neza ko hahise hatangira kumvikana amasasu menshi cyane. M23 irasana n'izi ngabo z'abarundi. Izi ngabo z'abarundi mu by'ukuri zarengaga 100 nk'uko amakuru abitangaza, ariko abasobanura benshi bavuga neza ko abarenze 15 hagati ya 15 na 20 aribo bonyine bashobora kuba barokokeye hano, kuko bamwe bahise bagerageza kwambuka biroha muri uyu mugezi. Aba ngo ni nabo bashobora kuba barokotse, uretse aba baciwemo kabiri n'ibikoko bibarizwa muri uyu mugezi, cyangwa se bakaza guheramo bitewe n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibice, hakaba hari isayo ryinshi bashobora guheramo koga ntibize kuborohera. Abasirikare baba 23 bahise bagota izi ngabo batangira kuzirasa cyane, ndetse bisa nkaho izi ngabo zatunguye kuko ibice zagombaga gutangira gusheringamo ndetse uko zari zapanze urugamba zatunguye no gusangamo 23 mu nzira bataragera iyo bajya. Imirongo bariho muri utu tuyira dufunganye muri ibi bihuru, bisa nkaho 23 yari yahabategeye ndetse yabiteguye cyane. Nta yindi nzira bari gukoresha, ntibari gukomeza imbere kuko bazi neza ko bari kwegera aho umuriro uri guturuka. Bafashe umwanzuro wo kugerageza gusubira inyuma, basanga intare za Sarambwe zirahari ndetse kurasana gukomeye cyane, dore ko izi ngabo nazo zari zamaze kwiregurupa nyine, buri wese n'intwara akoresha. Barasanye n'ingabo za M23 karava, ariko kubera ko izi ngabo za leta y'u Burundi zasaga nezifite igihunga, zarasaga mu rwego rwo kwirwanaho ndetse no kugira ngo zirebe ko zasubira inyuma kwa cya kiraro cyabo. Nyamara dore ko ushaka inzira imukiza abafite imbaraga nyinshi cyane, abarundi babigezeho basubira inyuma, ariko ubwo hasubiye inyuma ingerere birumvikana kuko bamwe bari bamaze kugwa muri aya masasu. Mu gusubira inyuma bakigera aha kuri uyu mugezi, baje gusanga ahangaha ikiraro cyabo cyamaze kwangizwa ndetse cyanakuweho ku buryo bugaragara. Nta kindi cyari gukorwa uretse gutekereza uko bashobora gushoka iyo amazi. Abazi uyu mugezi wa Rusizi ndetse n'umugezi munini cyane uba ushobora kujyamo ndetse ugahita ugushunga umukana bitewe n'umuvumba cyangwa n'imvura nyinshi cyane iri kugwa muri ibi bice. Isayo ndetse n'inyamaswa zibarizwa muri uyu mugezi zikaba zakugirira nabi, kandi muri ibi bice bavuga neza ko zihabarizwa bitewe n'uko nta muvuma nyinshi cyane z'abaturage ziba zihari. Aha rero niho izi nyamaswa ziba zisanzuriye. Abasirikare batangira kurasana bagerageza kwihagararaho ndetse no kwirwanaho, ariko M23 uko yari izi ko ntaho gucikira bafite kuko yari yamaze gukuraho iki kiraro, yakomeje gusheringana nabo ndetse ikomeza igenda ibegera. Biza kurangira abasigaye babonye neza ko nta yindi shuwa, nta mahitamo yandi, ntaho guhungira, baza gutangira gusimbuka binaga muri uwo mugezi. Aho bivuga neza ko hari abambukaga hakurya, ariko nabo bagakurikizwa amasasu, bagira hakurya akaba aribwo batangira kugerageza kurasana na M23 hakurya, ariko bitari biboroheye. Bisa nkaho izi ngabo hasigaye ingerere kuko abinaze mu mazi bagerageza koga ngo bambuke, ntabwo bizwi neza niba bose bageze hakurya nk'uko byagiye bitangazwa. M23 yongeye kwerekana neza ko mu gutegura operasiyo n'ibitero na zambushi irindwa mubi, ni nayo mpamvu iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakomeje gutungurwa. Nyamara ngo byari byitezwe neza ko bano banyuze muri inzira ya Panya aribo baza kujijisha M23 bakayirasa, maze abaturuka imbere nabo bagahita badivansinga baturutse mu bice bya Kabunambo. Nyamara ibi ntabwo byigeze bibahira na gatoya, kuko abaturukaga imbere bategereje sinyare ibabwira neza ko bamaze kugera mu bice bari bavuganye ngo batangire batake. Biza kurangira sinyare ibuze, ahubwo baza kumenya amakuru neza ko baje gutegwa ambushi ndetse bacucumwe cyane, baguye muri ibi bice. Ni inkuru benshi cyane batunguwe n'uburyo M23 igerageza kugaragaza neza ko iri active mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zisa naho ziba zakuriye amakuru ku buryo bukomeye cyane. Nanone bamwe bati hari abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi bakomeza kugenda batanga amakuru mu gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutungura ndetse no gutega ambushi izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, mu gihe baba bakoze ibitero byabo bucece ndetse ntawe babibwiye mu ibanga rikomeye cyane. Nyamara bikaza kurangira basanze biteguwe ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya M23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya M23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe.
nanone bisa nk'aho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe M23. nta mpuwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nk'aho kigorwa. M23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntago byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya M23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru n'ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye imfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu ahongeye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. N'agahinda n'amarira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi. Imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora, kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri ambushi ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa M23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku bihumbi bigera kuri 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana M23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro, ndetse kabihafite cyane. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zari zomotse, bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri. Abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza BM
M24 Combat. Intwaro zirasakure ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, no mupaka u Burundi buhana na Kongo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. 23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri 23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihe ari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana Abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye. Imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo 23 isa naho ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya 23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotewe muri iki gice suku zirasa, induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi zisa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. N'amakuru yemeza neza ko iyi leta y'u Burundi yakomeje kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane, obstacle guhangana n'ingaruka zikomeye cyane zo kuba barohereje abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibigende neza uko babipanze. Maze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba akomeje gukora plan izo arizo zose zigerageza kumwunga n'abaturage, ariko bikaba byagoranye. None umutwe wa Red Tabara FNL aba nabo batangiye kumushyiraho igitutu gikomeye cyane, kugeza ubwo bamwe mu bakorana n'iyi mitwe barimo baragaragara bakora ubutasi, ndetse kubamenya no kubavumbura biragoye kuko n'ubundi basanzwe ari abaturage bo kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, nawe wivugira neza ko mu nzego ze za gisirikare harimo bamwe bagerageza kumutembagaza ku butegetsi, ariko kandi ngo barimo barabinyuza muri iyi mitwe yitwaza intwaro irwanya leta ye. Ibise biraza kugenda gute? Ndetse uyu mukuru w'igihugu witegura kwiyamamariza indi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, amatora y'umukuru w'igihugu ahari ndetse atari kera cyane umwaka utaha. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko hasigaye amezi make cyane, kuko bisa naho uyu mukuru w'igihugu nawe w'u Burundi akomeje kugenda akora igishoboka cyose, mu gihe Abarundi bo batangiye kwishyiramo ko amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu azibwa, ndetse kuko bamaze kubona ibimenyetso byinshi cyane, kuko Abarundi benshi ntibakiyumvamo uyu mugabo. Ni naho haturutse ihaguruka ndetse ry'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL bakomeje kugaragaza neza ko Uburundi bukeneye impinduka igitaraganya. Ibi rero byose biraza kugenda byiture ku mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi, nyiri cyubahiro General Neva, baze kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bikubitireho n'ingabo ndetse ze ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo kuzimanajinga byagoranye. Ama 23 ikomeje kugenda izicucuma, bikagaragaza ndetse n'ububasha buke bw'izi ngabo nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ubu tuvugana Uburundi busa naho buri mu ntambara ariko iteruye, ariko n'ukuri benshi mu Barundi bakomeje kubabazwa n'uko igihugu cyabo
cyisanze kiri mu ntambara ku butaka bwa Kongo. Bamwe banemeza neza ko ari byo byahaye imbaraga iyi mitwe yitwaje intwaro yamaze kugenda ihaguruka ishaka kuba yagaba ibitero ku birindiro bigiye bitandukanye by'izi ngabo z'u Burundi. Abenshi bagashimangira neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyakoreshejwe amakosa akomeye cyane na perezida w'igihugu mu gufata abasirikare akabohereza mu ntambara badafite aho bahuriye ngo ni ugufasha Tshisekedi mu ntambara, aho benshi banashimangira neza ko imikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ngo ari imikoranire ikemangwa ku rwego rukomeye cyane, aho bamwe baba bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyakomeje kugenda gihura na straga, ariko uyu mugabo agakomeza kwanga gukura ingabo kuri ubu butaka bitewe n'inyungu benshi bashimangira neza ko afite mu mikoranire ye n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho abasirikare ba Kongo basa naho banatereranye izi ngabo z'u Burundi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana umwe mu bagore bari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Pamela waturutse mu gihugu cya Canada, bashimangira neza ko ari umwe mu baterankunga bakomeye cyane ndetse mu bayobozi b'umutwe wa Red Tabara, akomeje kurukirita ndetse yakira inkunga ikomeye cyane y'abarundi baturuka muri diaspora itandukanye, ndetse hakaza kwikubitiraho n'abandi barundi batangiye kwambuka bajya ku butaka bwa Kongo aho Red Tabara ibarizwa, ndetse abandi bakaza kwerekeza mu ishyamba rya Kibira aho irindi shami riherereye. Ibi rero biraza gukomeza kugenda byose bigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu imitwe isa naho iri kumugira inama ari myinshi yabuze amahitamo ndetse yatangiye kwatakwa ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko Red Tabara n'uyu mutwe wa FNL ibitero shuma bamaze kubinoza ndetse bagomba gutangira kugenda bagaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'izi ngabo za leta y'u Burundi. Abarundi bo bati uyu mugabo icyo azatuzanira ni agahomamunwa, bati tumbaye imyaka myinshi cyane nta masasu yumvikana ku butaka bwacu, ariko bisa naho umukuru w'igihugu intambara ari kudutegurira iya Kongo irimo iradusiga amahoro. M23 yagerageje kubaha abarundi ntiyarasa ku butaka bwacu mu gihe byashobokaga. Aya ni amagambo abarundi bakomeza kuvuga bavuga neza ko M23 yagaragaje discipline n'imyitwarire idasanzwe mu gihe igisirikare cyabo cyabaga kiri kuyirasaho ndetse cyararenze umupaka kikaza ku butaka bwa Kongo. M23 itigeze ifata umwanzuro wo kurasa nk'uko bitangazwa, ndetse ko yari bifitiye ubushobozi mu gihe yari yaramaze no gufata umujyi wa Uvira n'imisozi iwukikije, ko no kurasa Bujumbura unyuze mu kibaya cya Gatumba honyine aha byari buborohere cyane. Ariko izi ngabo za M23 zikaza gufata umwanzuro wo kwirinda gukora ibi ngibi. Aba rero bakavuga neza ko M23 yagerageze kuba flexible ndetse ikagerageza gukomeza kwiyamara leta y'u Burundi, nyamara perezida w'igihugu cyabo ngo akaba ari ukomeje kugenda abashyira mu kangaratete. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa, avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa M23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa M23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba arimo M23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko
itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga. Bati nta matora ya referendum ashobora kuba kuri ubu butaka. Tshisekedi imyaka ayoboye iki gihugu cyacu bisa naho yakomeje kugenda agisubiza inyuma nkaho yakagiteje imbere, yakomeje kugenda yumvira amahanga amuroha ndetse amuta mu mirwano, ndetse bakomeza kwikoma leta y'u Burundi vuga neza ko ari bo bajyanama babi babayeho mu gihe iyi ngoma ya Tshisekedi yari iri ku butegetsi. Uburundi burashinjwa kuba perezida w'iki gihugu ariwe wagiye uba umujyanama wa hafi wa perezida wa Kongo, ndetse wakamugira inama inyinshi zitigeze zigira icyo zitanga, ahubwo harimo inyinshi zagaragaraga nkaho arizo nama mbi ndetse ziba nkaho zikavamo imyanzuro mibi cyane kuri ubu butaka bwa Kongo, icyagiye gituma intambara ya AFC/M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikomeza gufata urundi rwego nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ubu rero bisa naho hatangiye sambaratika zikomeye cyane, urwikekwe ndetse kutizerana hagati ya Tshisekedi ndetse n'abandi bayoborana nibyo byatangiye kumuranga, ndetse biravugwa neza ko yatangiye gutekereza uko yashyiraho itsinda ridasanzwe ry'abasirikare bagomba kumurinda, kuko ngo mu bamurinda yamaze kumenya neza ko hashobora kuba hamaze kwinjiramo bamwe mu bagambanyi ndetse mu buryo, ndetse bamwe bavuga neza ko bunamaze igihe, kuko muvamazi y'umugabo utetse igihugu cya Kongo nyinshi zagiye zitangazwa mu buryo benshi bavuga neza ko ari uburyo butari bukwiye. Ibi rero biraza kugaragaza ko leta ya Kinshasa nayo ubwayo yatangiye kugirana amakimbirane, ukwikanga gukomeye cyane i Kinshasa, bavuga ko hashobora kuza kuraswa isaha ku isaha. Ibi nabyo biraza kuba nkaho bikomeza gushyira ubutasi bw'iki gihugu cya leta ya Kongo ku gitutu cyo gushaka amakuru menshi cyane, kuko basa naho amakuru bamaze kwerekana ari amakuru y'igice adasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo bagombaga gusobanura. Kuba batangaza ko hari abari kugambana ntibamenye abari kugambana ndetse nabo bari gukorana, bisa nkaho bikomeza kugenda bishyira mu rujijo ndetse no kwikekana hagati y'abasirikare bakuru muri iki gisirikare cya leta ya Kinshasa. Gusa igihari ni uko Tshisekedi we bakomeje kugenda bamutega imitego ndetse myinshi cyane, akagerageza kuyisimbuka, ndetse bagakomeza kuvuga neza ko rusibiye aho ruzanyura uyu mugabo atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu wo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho nonaha ni amakuru rero avuga neza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mishinga ikomeye cyane yanzuye gukorana na M23 ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington, nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa, ndetse n'abamugira inama barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibise bigenze bite? Bese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Kongo, nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice M23 ikontorora, kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wa M23 ushobora kuba amaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko
bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikaba isa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanze menshi ari mu bice M23 yamaze kwigarurira, kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaha Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi, bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri diplomasi na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi, ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James Swan wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiye muri ibi bice M23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya M23 yatewe muri pasiporo ye hariya i Goma, neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru, ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko M23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Kongo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye. Abaturage kandi bivugwa neza ko uretse amahoro nta kindi kintu bakeneye, kuko basa naho aricyo kintu bari banyotewe. Ibice M23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose, imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubu butegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye, ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya, nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica, ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana ari uko M23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe uw'inyuma. Igisirikare cya Leta y'u Burundi binyuze mu biganiro bikomeye cyane bya perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi w'ubutegetsi igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, abagabo bari bamaze kwanzura ko bamaze kumvikana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zigomba kwerekeza kuri ubu butaka, ndetse ibi byari byamaze kwanzurwa, ariko mu basabwe koherezwa kuri ubu butaka nabo basa naho bakomeje kugenda batabyumva neza. Bivugwa neza ko aba basirikare babimenyeshejwe habura amasaha 72 ngo bitegure, ndetse niba hari n'abasezera imiryango yabo babikore, kuko bagiye kuba batari gukorera hafi ya Bujumbura ndetse ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero byabwiwe aba basirikare, bivugwa neza ko bari muri batayo ya 50
32 niba ntibeshye nk'uko byagiye bitangazwa. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kwinangira ndetse bavuga neza ko nta mpamvu n'imwe babona yo kujya muri uru rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko muri iyi batayo yari yasabwe gusubira kuri ubutaka bwa Kongo. Bamwe mu baturanyijwe bagomba kwerekezayo harimo bamwe mu bahozeyo ndetse bazi ibibazo bahuriyeyo nabyo ndetse bazi bagenzi babo basigayeyo bamaze kuhasiga ubuzima. Ibi nibyo byatumye bafata umwanzuro kuko bumvaga neza ko kutaza kuri ubutaka ndetse bisa naho baza guhanishwa igihano gisanzwe cyo gufungwa, kirimo kuba bashinjwa kuba basuzuguye inzego zibaruta. Ariko ibyo bibwiraga benshi bavuga neza ko atari ko byagenze, ahubwo bahise bashinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu, bahise bicwa. Ibintu biteye ubwoba cyane. I Bujumbura na Gitega bisa nkaho nta burage zigihari mu bijyanye no kurezista koherezwa ku butaka bwa Kongo, uri guhura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse ibi biri kuvugwa mu ngabo z'u Burundi mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri kuza ku butaka bwa Kongo, dore ko atari na kurebana hana imbibi na kiriya gice banyuramo binjira ku butaka banyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'uwa Gatumba bitewe n'icyo bashaka ndetse n'aho bashaka kunyura. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ingabo z'u Burundi zamaze gusobanukirwa neza ko arizo ziri guhigwa cyane. M23 yiyemeje kubanza kuzihisomo ikazihashya kugeza ubwo bazajya batekereza kwambuka bakaza guhura n'ubwoba bukomeye cyane. Bisa nk'aho iyi filozofi yamaze gukora kuko ingabo z'u Burundi ziri kubwirwa kuza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ziri kubanza kubitekerezaho ndetse zikabanza gusa naho zitabyumva neza. Ubu tuvugana rero izi ngabo z'u Burundi bagombaga kwambuka ndetse zikaza kuba zirezista nubwo atari bose. Bivugwa neza ko abanze kuza kuri ubutaka bwa Kongo ngo bajye gutanga umusada umutahe wabo ari abarenga muri 80. Gusa biravugwa neza ko aba bose batahise bicwa, ahubwo ngo barebye abapromoteri bagera kuri 13, dore ko byari bizwi ko abasirikare bari biteguye kuba bafungirwa muri gereza zitandukanye za gisirikare. Ariko amakuru aravuga neza ko nibaza gucunga nayo ntibaze guhindura icyemezo emere gusanga abandi ku butaka bwa Kongo mu mirwano, dore ko bagombaga kwambuka nabo deja bamaze no kugera hariya ku butaka bwa Kongo nubwo bataratangira kugaragara mu mirwano. Aba rero nabo ngo bishobora kuza kurangira uko barenga 80 bose bisanze bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Aba basirikare rero sibo ba mbere kuko abenshi bagiye baturukira kuri ubutaka bwa Kongo bakimara kuhagera kugira ngo baze kuba bagaragaza neza ko batishimiye ubu buryo buri gukoreshwa n'igisirikare cyabo. Hari abumvikanye barimo abofisiye ndetse bumvikanye baramaze guturuka ndetse benshi bibaza uko bumvikanye barageze i Dubai nk'uko byatanzwe mu buhamya n'umwe mu basirikare b'u Burundi wavugaga neza ko we yari afite connection ikomeye cyane yamworohereje kwigira umusivili akaza kujya i Dubai anyuze kuri ubutaka bwa Kongo. Ariko kandi akaba yarageze no muri Tanzania. Ni urugendo bivugwa neza ko ari urw'umusaraba yanyuzemo. Yari ari gusobanura byinshi cyane mu bijyanye no koherezwa ndetse kuri ubutaka bwa Kongo. Uyu kandi ni umwe mu bagiye bashyiramwe mu mabanga y'uko igisirikare cya leta y'u Burundi, abasirikare baguye kuri ubutaka bwa Kongo bafatwa nk'aho ari abasirikare bataraba igihugu kuko imiryango yabo myinshi bwirwa neza ko baturutse igisirikare, kumbi barapfuye ndetse bashyingurwa mu buryo budafututse nk'abasirikare b'igihugu, aho bagenda bakarundwa mu cyobo ibyo bise imva rusange, ariko benshi badafata nk'imva ndetse abandi bagasigara ku misozi aho imirambo yabo ikomeze kugenda iribwa n'ibisimba. Si ubwa mbere ingabo z'abanyamurenge zihamagarira perezida w'igihugu cy'u Burundi kuza gucyura imirambo y'ingabo ze yandagaye ku misozi ya za Mikenke na za Minembwe, kuko biba bisa naho abarundi bahaguye ariko bagenzi babo bakabasiga ku kiwanja kuri tere, ku buryo izi mayiti zabo zikomeza kugenda zibura zikanukira abatambuka muri izi nce. Ubu tuvugana rero bisa naho ari bombori abasoda b'u Burundi kwambuka bisa naho babigize ikibazo gikomeye cyane. Nabo rero ibyo gufungwa ntabwo ari byo bari guhanishwa, ni isomo rikomeye cyane. Hakimara kwicwa bagera kuri 4 bivugwa neza ko abandi batangiye guhindura ibitekerezo bakavuga ko bashobora kwambuka, wenda bahagwa bakahagwa n'ubundi ni urupfu, nanone bakavuga neza ko bashobora kugira amahirwe bakazagaruka ari bazima. Ibi ni ibibazo bikomeje kugenda byumvikana mu gisoda cy'u Burundi, aho benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu gikomeje kugenda gisa naho kirimo ibice, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko aba basirikare bari kwanga kuza kuri ubutaka bwa Kongo bafite bamwe bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari kubagumura ndetse bakabumvisha neza ko iyi ntambara atari y'u Burundi.
abasirikare b'u Burundi basanzwe ahangaha hafi n'umupaka, imirambo yabo igera kuri 7. Uwabishe ntaramenyekana. Bamwe batese ni 23 yatangiye gukora operasiyo zikomeye cyane, batese yabiciye ku butaka bwa Kongo maze imirambo iyijugunya ahangaha hafi n'umupaka. Abandi bati 23 akazifite karakomeye cyane, nta mwanya wo kujya kubangatana iterura imirambo bijyane hafi n'umupaka, ndetse ko atari ubwa mbere yica aba Barundi. Se ibi yabigamije iki? Ubu byabaye ibintu bibi cyane, sambaratika, ibintu birimo biravangavanga. Abayobozi b'u Burundi nabo ntago baramenya uko byagendekeye aba basoda muri iki gisoda, gusa amakuru agaragaza neza ko abapfuye ari 7. Nyamara igiteye ubwoba nuko hatagaragayemo abarashwe nk'uko amakuru abivuga, ahubwo ngo bicishijwe ibyuma. Bamwe bati nibyo koko Red Tabara imaze iminsi yigamba na FNL nibo batunguye ku buryo bukomeye cyane aba basirikare b'Abarundi, ndetse barabica mu rwego rwo kwerekana neza ko bahari ndetse bari tayari. Ibyahise bituma iyi mirambo yabo bayishyira hafi n'umupaka, aho ushobora gutambuka wese ashobora kuza kubona. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane, iperereza rikakaye mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe bati ese ni Abarundi bishe bagenzi babo? Ibi rero nabyo bikaza kuburirwa ibimenyetso. Gusa amakuru aravuga neza ko Red Tabara ishobora kuba ariyo yamaze gukora ibi ngibi, ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Nyuma y'iminsi yari ishize Red Tabara ihamagara ndetse abandi Barundi bari mu bice bitandukanye ko bagomba kuyijoininga kugira ngo bakomeze kugenda barwanya akarengane kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse Red Tabara igashimangira neza ko ibitero byayo ku ngabo z'u Burundi bigomba kuba byatangiye, ndetse n'umutwe wa FNL wagaragaye uri mu ishyamba n'ubu tutamenya aho riherereye, gusa wavugaga neza ko nawo uri tayari ndetse witeguye kuba wagaba ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kuko bavuga neza ko leta y'u Burundi uyiyoboye yakomeje kugaragaza neza ko afite ivangura, ndetse hari Abarundi bamwe na bamwe yahejeje hanze. Ibi rero bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aragaragaza rero ko aba basirikare 7 bapfuye. Ibi bimenyetso by'ibanze bigaragaza neza ko bashobora kuba bishwe n'aba ngabo mu mitwe itavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi, irimo Red Tabara ndetse na FNL. Ibi rero biraza gusobanurwa ko leta y'u Burundi igomba kwitegura intambara ndetse mu buryo bweruye, nyuma y'uko hatangiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi ntihamenyekane uwabishe, aho benshi bavuga neza ko ari iyi mitwe ya Red Tabara irwanya leta y'u Burundi yabikoze, ndetse kugira ngo ize gutanga isomo. Intwaro z'aba basirikare ntazo basanganywe, ibigaragaza neza ko uwabishe ari nawe wazitwaye. Ibi rero byaje kuba kamaramaza neza. Leta ya Gitega irakomeza gukora iperereza, ariko se riraza gutanga iki? Ko bamwe bavuga neza ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya leta y'u Burundi bari gukorana bya hafi mu buryo butandukanye n'iki gisirikare cya Red Tabara, ndetse cyamaze kubona n'umuterankunga mukuru, nk'uko byamaze kugaragara ko uwitwa Pamela waturutse mu gihugu cya Canada ari umwe mu bari kuri koroza, ndetse wakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uyu mutwe wa Red Tabara uri tayari. Uyu mugore kandi yakomeje kugaragara ahamagarira Abarundi bari mu bice bitandukanye by'isi ko bagomba kumenya neza ko igihugu cyabo cyamaze gufatwa n'uyu mugabo